Salam Rosari Maluk kalan hak solok dader ida hak solok ba Voce Lovers Familia Rosari ita hasoru malu fali iha reflexão diário episódio ohin mas que la tuir horas nebe agenda tiha ona ita tuksia liu nebe foi na fatin commitmento atau realiza mas que tarde tambah ita iha hela período advento, período natal, loron ida ruatan, ita tona iha natal. Tambane hak solok tetewes berena fatin halo reflexão, hamutuk hamaluk sira, hodi prepara ita hotu nia fuan, nia odamatan, hodi sim ita nia kosok owan, ita nia Mesias, ita nia maksoin, mau Jesus Kristo. Talidatan kalan solok kida ba maluk sirahotu hau nota katak orosne ita kontinu ba bebek ita bot ba bebek ita buras ba bebek idane dezembro ba dala rua husi reflexão Natal be hau halo ho maluk sira iha tinan kotuk mos ita realiza reflexão hanesane ita Natal hamutuk lihu si online mabe uituan liu mabe ohin loron panghira ita Natal hamutuk iha Familia Rosario ita barak los ita botep tebes sura labele molo kita ba klean liu iha reflexão ohin tambah ita foto tema ba reflexão idane kuliah konamba música husi Maria o ita belehan kanananuk husi Maria o Maria ne kanananuk karek maluk sira la pernah nota bahwa na infetamos hanano música ida bolu dihan Maria ni kanananuk nebe ita belehetan iha evangelho ohin ka aban husi livro São Lucas capítulo ida versículo hatnulu resinen to olimanulu resinen mai ita barona hawakar kleuluk ho bahasa Indonesia depois ita se baronan iha bahasa tetun tambah depois halo comparação língua ruane hamut hawakar kleho tu ruane ba maluk sira atau maluk sira compreende di dia música nabe oferece husi na infeto Virgem Maria ba aman maromak o ito bolu dihan nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira akan Allah juru selamatku sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus.
dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Maitarona falimos ihalian tetun, Maria nia kanananok, hau klamar nai, hau neon hak solok iha maromak, hau maksoin, basa nia hare nia atan feto nebe folin laek. Tebes duni hori ohin ba oin, ema hotu sedehan hau rahun diak. Basa ida nebe bele buat hotu, halo buat kemanek wain tebes nia naran santu. Nia laran luak hori otak nebe ham tauk nia. Nia hatudu nia 5 nikibit, halakon ema loko an sira. Nia hamono uku naen sira, husi sira nia turfatin, hodi foti fali ema kiik sira. Nia haraik buat diak hotu ba ema mukit sira, hodi haruk ma riku sira, ba ho 5 mamuk. Nia tau matan ba nia atan Israel, hodi hanoin fali nia laran luak. Tuir dia menon nebe nia hakotu ona ba ita nia be ala sira. Abraun no nia be wan sira ba na fatin. Maria helaho Isabel besik fulan tolu, hafoin fila ba nia uma. Demikianlah Injil Tuhan. Amin. Terpujilah Kristus. Maluk sira hotu-hotu ita foin rona Evangelho iha versão rua. Tetun ho bahasa Indonesia. Tambah sahau le ruane hotu, tambah idane satu-satunya nyanyian pujian Maria. Se grupo Rosário bele cria música ida ne sai fale música ida mos bele tambah ne na infeto ne música, na infeto rasik maka canta. Bahira ne hak solok simu graça bensang husi aman maromak husi Espírito Santo katak nia sai maromak ni inan nia canta música ida ne. Nia hanai nia hahi hanai ora sang ida ne. Tamane ba inan feton sira, ba mana sira, ba tia sira, ba bin sira. Imi mos bele loro bele uza ora sang, bele uza hananu ida ne sai mini ora sang. Tamane lefuan sira ne hotu keras mai husi na infeto ni ibun rasik dari bibir seorang Bunda Maria. Nyanyian pujian Bunda Maria. Katak na infeto ni nia musika ni kananuk. Nyanyian pujian. Jadi ini adalah sebuah doa yang dipanjatkan oleh Bunda Maria. Ba maluk sira nebe liliu maluk feto sira. Bele oração usa lifuan sira ne hotu. Tamba nemak ba hira na infeto fo hak solok ba maromak. Na infeto hasai na infeto agradece ba maromak quando nesimu tiha ona. Graça nebe bote tebes. Ya tempo nebe ita reza dia Ave Maria graça bara clio. Graça nemak na infeto simu no na infeto hasai oração idane. Na infeto hasai idane. Na infeto hasai kanano kidane ba aman maromak. Tiak maluk sira hotu hau hak solok tebes tambah ita familia continua saibot. No hau saudades maluk sira
maluk sir hot-hot mana Sebastiana, maluk sir hot-hot mana Lolono, Mang Luis, Mang Germano, mana Isabel, maluk sir hot-hot nabe uluk fofon di Desember tinang kotuk kita hamutuk, nabe Desember ini ita barak los. Daruma ohi imi mai, imi telefone, haula hase imi, haula liga imi, habele foto imi telefone tambah maluk sir rasik bele hare. Barak tebes, hau bok anmos lah dia. Hana sampai be hau dihan. Atu hamrik hau si hane fan para obriga hau nia sided ba liur la bele. Hau sente toda liur hau lai sesti itu subar ti itu mas subar lah dia. Atu subar benere. Mai nakonutan. Balung ohin lorok rai kau haru halai duni fila validate mana Madalena mana Mada mau Cabral desculpa malu balung ohin mai karik haru ko fila de tambah memang mau facai tenaga lai mau facai ohin kehabisan tenaga kehabisan energi udan hawanoin dia udan onane hau kontenti kala sirla mayona udan tan main akonu tan de sida dia mau ame ten katak udang ne daru maluk seluk labai ne pa ame atuba ternyata ame mai mo se barak na fatin de tam hotu dia yang udang ne mak mai para seluk lamai anta ram mai hotu nebe isin diak ba maluk sira hau hadong di hotu pronto na fatin to reza babe to monu hai mine oin keros mos laya botida tambah maromak makar khusus makar mau bagaimana lagi be Jesus date nih jadi ceritanya seperti itu kalau maluk sir husu bahau kare hau ising nih hawa karak lo salai lakon tiba fatin rumah deskansa limar toba loron toma kida deskansa mebe isi sirne todang hotu moras hotu mebe hat halos Daruma hamrik rai mos lametin los tambah tenaga hotu mabe paciência na fati afiar katak harus be bertahan hanesan ita ohi rona na infeto ni kanana nok pujian Bunda Maria ketika dia memuji Tuhannya luar biasa sangat dalam. Na infeto iha nyanyian ida bait pertama nih na infeto dia hanusa dan jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi na infeto dia kata laos tubuhku memuliakan Tuhan tapi jiwaku memuliakan Tuhan. Dia tungkar dihan hau klamar hahinai hau neong hak solok iha maromak hau maksuin. Kadang-kadang tadi yang hau hak solok los hau kontenti los hau ne isini kontenti tubuhku sangat bahagia aku sangat bahagia tapi maluk sendiri ita bahagianya sempre tadi isi mak bahagia bukan kelamar mak bahagia tapi na infeto hanori kita buat tidak ohingkalan na infeto dehan hau kelamar hahinai hau neon hak solok iha maromak hau maksoin. Nala barak liu ita kuando kontenti ne hanya dihan hau ne isi ma kontenti. Hata perform kontenti. Osan barak kontenti. Sai motor hamu tu komana zinya homana bokim nasi kontenti. Phone kontenti, kareta phone kontenti. Tapi na infeto hanorin buat tidak ba ita na infeto dihan hau klamar hahinai. Hau neon hak solok. Jadi na infeto haluha kona bain. Na infeto dehan. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Depois tambah sana infeto dehan hau klamar hahinai hau neon hak solok. Quando ita lefali iha ayat tuir main na infeto ni musika dehan kata. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya
Mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Nah, feto dehan. Tebes duni hori ohim ba oing. Ema hotu sedehan au rahun diak. Sa ni hari ni atan feto nebe falling like. Telah memperhatikan kerendahan hambanya. Ida nemak na feto ni orasaun ba maromak. Orasaun proprio na feto ni nia lolosi da na feto reservane maromak nemak ida ne. Maluk sira. Mana Ludovina, Belereza, mana Lulono, Belereza. Konita letu irmai na feto dehan. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Nah, feto fonarane dia yang Espiritu, oh Santo. Nah, feto dehan. Basai dan bele buat hotu, halu buat kemanek wa intebes mai hau. Nianaran Santo. Namanya kudus. Bukan namanya Fernanda de Araújo, tapi namanya kudus. Nah, feto hanarang ni kudus ka Santo. Jadi se Italia continua tang. Nah, feto ni nia musika. Nah, feto ni kenananuk. Oh, nah, feto ni orasan ne. Luar biasa ne. Husi nah feto ni fuan laran rasik nah feto hahi hawelok ni maromak. Se maluk sira hakarak dihan desenyo orasan pada tu reza ba maromak. Tamba idane orasan proprio nebe sayur rasik husi nah feto ni hodi hahi hawelok hanai maromak nebe bolu dihan Santo. Tamdarum maluk sira ayah atu reza ba maromak ne orasan ne asa nebe karik. Bel uzari tidak ne, tapi ne bahasa kata-kata sendiri yang diciptakan, dikatakan langsung oleh Bunda Maria ketika memuji Tuhannya. Maluk sira. Quando ita tam ita ne grupo ne Rosario, ita nine devoção ne bana infeto, ita hoto ne devoção bana infeto. Mas ita contente hamutu kona infeto, ita hak solo hamutu kona infeto, ita alegria hamutu kona infeto, ita contente tebes hamutu ko ita na infeto. Seorang Maria, wanita yang sangat cantik, sangat mulia, penuh rahmat. Mane feto sira selukar hana sane nia tunanga iha teona, São José iha teona. Anzu maikar di hasane de haula koi tambah haune dobeng iha teona, haune tunanga iha teona. Apalagi dari keturunan Raja Daud, Kaliroy David nian. Tapi naik feto ofrese ni antomak. Atau Roh Kudus itu hidup di dalam kandungannya, hidup melaluinya. Bunda yang disebut suci itu, bunda yang disebut perawan itu, bunda yang disebut tanpa noda dosa itu. Maluk sira. Kalang ida ruatan na feto terus tebes. Tambah agora ne halai bamai honya kaben São José. Ia lorong laran ia kalan anim bot halai bamai buka fatim bamang Jesus. Ita grupo ida ne. Ita refleta halu di diak Natal ba. Ita refleta halu di diak Jesus ne moris ba. La precisa ite hendi to kalang reflesan kalang Natal ma kita ba. Mabi ita ni preparação fuan família nian quase não toma hahu si janeiro to dezembro lor ni tahamutu ko reflexão sira la koleng tu hahi hanai maromak la koleng atu rona maromak lihu si evangelho sira i hawak solok tambah família nessa botan bot babibik tamane hauda rumah mau kin musumai mana lulono musumai mana kanisi musumai mana Ludivina musumai
Haula hasil na imi hanas bye-bye tambah mabarak lo sona. Hau hasil imi liu de tona tambah laos na ida mak spesial hoto spesial hoto kera sona. Hau laos sona mana Sebastian Guterres nian mesak de tona. Para oin bel telefone amnero bel kuliah to 30 minutos la iha ona. Idane agora, se satan fulan rua tolu batan oin. Hau fir kata hemaida hasoro hau paling clear lu minuto rua. Nemos lumayan. Daripada 2 detik. Hau hak solok mos tambah imine kontribusaun, imine domin. Hau hare milagre lorong hitu ne botep tebes. No hau kar fo hatene kata ita se continuatan lorong rua. Razaun tambah maluk sira balung telefone husi dok, husi pikeke suai sirne mau hintan lorong ita rua ba tambah ami hau kar fo yatus firiadat sai husine ba abam bele ba bayru am bele ba kale balung husi liur chatting mai mau foto ami lorong rua tambah amu sakar kontribui ho tambah ami hakar tambah ami hamu to ko fo cek liurona dia labu tidak. Lorong ami dia labu tidak. Externatan lorong rua ba maluk sira. Mai ba. Para faru ni toto sei hetan. Mai ba. Mau kanisi ho mau marito mos sinero sibuk kela makas ohin sidak halo hotu preparação sorteio nia ne belabo tidak bele. Tambah sinero mos serviço makasel ohin sidak hotu aban kala sidak hotu tan kare. Nebe extended lorong rua ba maluk sir nebe hakarak mai bele. Tambah lorong rua liu tiada rumah mau facai mo se balai foho. Descansa la semana de semana rua me fila fali mai dili. La satu halai subar halai lakon mai be. Bukan etik anin fresco foho nian mota nian mak fila fali mai. Mabe kita larang susar tam mine be maknaran tama na ihene kontribusaun. Hau se manda fali ba imi número hau nem de próprio nebe telefone bele tama para bele koli ho imi bahir imi precisa turno urgente tambah imi i hau ni fuanti hau. Agradece tebes maluk sira solo kuain maluk sira obrigado ba kalang ida ohin mai tak solo kamu to kona infeto terus mo samu to kona infeto contente mo samu to kona infeto problema sira na infeto se tulun halo kaman hana samos na infeto fone kanotak bakosokuan su Espiritu Santo nian mana sira bin sira inan feton sira oferece ba imine kanotak imine isin ba Roh Kudus ba Espiritu Santo atu hela atu hurik ba loro milagre sira aumenta ba bebek malu sira lalin malu mai barak hau contente hau solo hau alegria. Salam Rosario maluk sira. Shalom Alaikum.
hitamnya jalan yang kita lalui, kering mereda, pohon ara tak berbunga, tiada lagi berguna. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kermisi, menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesus terang pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, juru selamat permata hatiku, pelipur duka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan. Aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kermisi, menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesus terang pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, juru selamat permata hatiku, pelipur duka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan. Aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Yesus terang pelita hidupku, sanubariku, juru selamat permata hatiku, pelipur duka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan. Aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa.